Ja rekoh sutra, ali evo pošto imam vremena, postavljam vam video s Plitvica danas. Jako nam se svidjelo, iako smo bili znači u predsezoni krajem marta ove godine na Plitvicama. Mogu samo da zamislim kako je predivno ovdje sve kad olista. Nažalost, zbog vremenskih uslova donja staza je bila zatvorena te nismo izbliza vidjeli ove vodopade, ali evo napravili smo jednu veliku turu šetajući, vozila se brodićem. Ako idete u predsezoni, nemojte da vas kao mene zavara ovo sunce te ponesite neki šal ili duks ili neku vjetropkicu jer je pored dole vode jako hladno, tako da šiba vjetar. Ja sam se zaledla na brodiću, evo jedna topla preporuka, ostalo je sve bilo super, uživali smo, znate i sami već ako pratite mene i moja videa da ja prirodu obožavam kao i suprug isto, tako da ja dočekam neke nove izlete, a mi se družimo u novom videu uskoro. Pozdrav!